Hayi-ke kusho ukuthi-ke uma umuntu-ke esemboziwe-ke ngalelo litshe lelo, hayi-ke bekwaziwa nje lihlonishwe uma ubelazi laba abalaziyo, futhi nothi-ke walamela ukuthi kukhonani la ngaphansi, naye bekuhlonipha ukuthi kukhona umuntu la ngaphansi. Sibuye-ke size esikweni lokwembatha nje, bekumbathwa zona iy'khumbane isikhathi eside. Kodwa-ke laba besisuthu bebengenazo lezi nsuku ey'ningi zokuzila, bekuzilwa nje amasontshwana layo abaliwe. Ngibuye-ke ngize la empahleni, bekusetshenziswa zona izimvu ney'klabhu ngoba bekuyiyona mnotho ovuma kakhulu ngale. Kwasisetshenziswa zona-ke iy'klabhu. Kuthe mase kufika-ke impucuko, kwakhona iy'ngubo-ke manje lezi ey'qwathwayo. Hayi-ke kwasetshenziswa iy'ngubo ekwembatheni, ngenhloko-ke njalo uyazila, wenzani, kuthethe iy'ndlozi, ungaphumi ungayigwathile ingubo. Uma ngabe amacece, izinto lezi zemishado zani, uzokwazi ukuthi uphathe nesigqoko sakhona lesi esifana nentaba leya. Ngiyayibona sosothi. Lesigqoko lesi sakhandwa safana nentaba ababenqoba ngayo. Le kwakulula ukuthi amatshe labe lichilize itshe ligijima indawo yande liyoshaya umuntu. Neleyo ntaba-ke bakhanda leso sigqoko. Naso-ke nanamhlanje nakhona la onaso uyasisebenzisa, nengubo yesisuthu uma enayo uyayisebenzisa. Kodwa-ke kakhulu sesingenwe yiloku okwala, kakhulukazi nentshona, ngoba ngithi abafundisi nabo bafaka ukusibhidlizisa kakhulu. Intshona nje yenza sithi useyiqaba lapha. Wawubuka useyiqaba. Ukuvunula lana ey'nsizweni nakuba nomzane kuhamba kanjani nisadla ngoludala? Hayi, akusandile-ke ngoba nemvunulo sibe sesixhuma yona le eyenziwa la. Kodwa-ke noma abantu bengebaningi abakwenzayo, bakwenza nje uba kade kukhothe imilokhuzana isilo. Abazenza ngathi bayagqoka, hhayi akuyona into abahlala beyigqoka. Hhayi, ngathi kuningi nathi sesigquba ngako lokhu okwenziwa khona la.